Kumi Šiptar su mi sipali benzin iz kante kod Plavoga mosta na Medakoviću, ne znam koje tačno godine. Ja sam bio sa mojim drugom Mastifom, inače isto poznato ime u tom našem miljeu. I vozio sam A8, onaj najnoviji. I prilazim i ta dva momka su stajala na ulici, prodavali benzin. Tada su šurovali sa tim Čumetom, on je davao novac, valjda ulagalo se u benzin, to je bio primat. Da imate jedno mesto u gradu gdje ćete slobodno sa 100 kanti dnevno da prodajete benzin. I to je bila dobra mafija, dobar posao ili kombinacija. Sad ne bi ja da njih omalovažavam, oni su simpali benzin. Ali oni su bili to. Oni su bili dva momka iz provincije koji su došli u grad i odmah počeli velikim koracima ili ugrizima da jedu svoj kolač koji im se ponudio.